Bagesho tše ke ditaba tša Sepedi Thwego tšwa Auckland Park, Johannesburg. I think it is in the interest of all of us and the people of South Africa that we postpone and allow time to the Treasury to finalize whatever they need to finalize. Mosekaseki wa dipolotiki Ntsikelelo Breakfast o re ga a makatswa ke go šuthišwa ga polelo ya mašeleng ya 2025. Ba ditirelo tša tšhoganetšo ka tshwane ba hlomile lefelo la masetlapelo ka toropong yeo go bea leihlo seemo seo se sa jišego diwela sa boso. Thobela ke Tebogongele gomme ke tla thušana le Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Tšeo di etile go pele di re mosekaseki wa dipolotiki Ntsikelelo Breakfast o re ga a makatswa ke go šuthišwa ga polelo ya mašeleng ya 2025. O be a bolela morago ga sephetho sa go šuthiša polelo yeo kgweding yeo e tlago. Go šuthišwa gwa mohuta wo ga senke go a direga ge sa le Afrika Borwa e hwetša demokrasi. Le ge kgato ye e tsošitše mmudubudu gare ga mekgatlo ya dipolotiki bao ba lego ka go GNU ba amogetše sephetho seo ba re go swanetše go ba le tumelelano ya bohle kudu go lebeletšwe go oketšwa ga motšhelo go tona ya matlotlo a bego a tla dira tsebišo ya gona. I think it is in the interest of all of us and the people of South Africa that we postpone and allow time to the Treasury to finalize whatever they need to finalize. You wanted certainty. Executive has given us the date of 12 March to come and present. Ke tsebišo yeo e galefišitšego bontši mekgatlo ya dipolotiki e ntšhitše maikutlo mabapi le go diegišwa ga polelo ya kabo ya ditekanyetšo. As the ANC, in terms of the proposal to increase VAT, we are not entirely in support of that, but there's a mechanism to get us out of the challenge we are facing, that our borrowing capacity has been exhausted. And what we have been doing is looking at how we can reduce the cost of government to make it lower. This day is actually quite a shocker. We are really shocked. This is in the past 30 years. To have a day like this is a serious indication of the crisis that this country is facing. There is no government, because if you don't adopt budget, it's clear the government has collapsed. Today we have witnessed the government of national unity, a coalition, grand coalition of DA and ANC, collapsing in front of South Africa. Mosekaseki wa dipolotiki o re ga a makatswa ke gore mekgatlo ya dipolotiki yeo e lego ka gare ga pušo ya botei ya bosetšhaba ga senka ya kwana ka wa lehlabula tabeng ya kabo ya ditekanyetšo. I saw it coming because we're talking about a coalition arrangement that is drawn across the political spectrum. So we're talking about political parties that are having different political persuasions. Breakfast o re go fihlelela tumelelano go bohlokwa kudu ka gare ga pušo ya botei ya bosetšhaba. Karolo ya bolesomesenyane ya sengwalwa sa dipoledišano e bolela ka magato a maleba a wa swanelago ke go latelwa ge go na le diphapano ka gare ga pušo ya botei ya bosetšhaba. Ge a botšiša gore go re mathadi nthako ao a senka a šomišwa pele ga ge polelo yeo ya ditekanyetšo e kalwa o ikarabetše ka la gore there are different understandings and interpretations of those provisions of the statement of intent. Polelo ya ditekanyetšo go letetše gore yalo mo dibekeng tše tharo tša go latela. Dikgogakgogano ka ga koketšo ya motšhelo ya dipersente tše 2 di hlotše gore ditekanyetšo tša mathomo tša kabo ya mašeleng ka tlase ga mmušo wa botee bja bosetšhaba di šuthišwe. Kgato ye e hlalošwa e le yeo e sa kago ya bonwa gomme se se amile ranta gampe fao e fokotšego ka persente e tee kgahlanong le dolara ya Amerika. Kopanong ya babegaditaba tona Enoch Kotongwana o kgonthišitše gore ditekanyetšo di fegilwe le gore mmušo o tla swara dipoledišano tše dingwe gape le go ala ditekanyetšo tše mpša ka la 12 Hlakola. Ditsebi di re ke la mathomo Democratic Alliance e kiba loto fase. We are in agreement with the postponement. We support it because we feel if there is an element of disagreement in cabinet, there should be a way of finding each other, and the only way to achieve that
is to give more time and space for the cabinet to go back to the drawing board, find each other on matters, on items that are contained in the budget. We really believe that this is in the best interests. Those opposition parties that are not in the GNU but are centrist supported the request for a postponement today. We really want consensus to be reached in the GNU. This is the first budget by the GNU, and we realize there are contentious issues, such as the 2% VAT. The budget belongs to the people of South Africa. Now, as soon as the government, was put together in July last year, people knew that come this date in February, they are going to be presenting a budget which they as the executive need to agree on. So it speaks to gross incompetence if now on the actual day they are going to tell us about a postponement. This action today should create confidence with investors and business people, realizing it is not business as usual. Of course, the most contentious matter was mentioned by the Speaker, the 2% increase in VAT. There are different views on that. And the fact that we could not find each other and rather postpone the budget. And we must remember, by law, it only determines that the budget must be approved, but not later than June. The GNU was not established last week, it was not established yesterday. It's at 6 months to plan for this moment. And that, even at this crucial juncture, it could not agree, tells me that we need to not solve for politics, but solve for the people. The second issue is that we all know what is contentious here. What is contentious is the fact that there's a 2% VAT hike. That is the central reason why we are postponing this budget. Go sa le bjalo maAfrika Borwa le ona a na le maikutlo a wa fapafapanego ka ga go šuthišwa ga polelo ya ditekanyetšo tša mašeleng ka tona Kotongwane. Go bontšha gore finance minister o ba se itukiša ene re le setšhaba re dumela gore o ba swantse re a tsebe ra itukiše gomme setšhaba ka moka se kgone go kry-a statement seo. Batho ba tshwana le rena re batho ba bereka ka di-tendera re di-service provider. So if budget e tšwesa le ka pela so ba tlo re delaya wa tla humana ba sa kgone go allocate ditšhelete tša go tlo re thuša re kgone go bereka. I right taba ya gore ba cancel budget speech. I treat it when it comes to the students, because the students sitting at the sokola in terms of chelete, budulo, dijo, and many things that contribute to that. No ba tshaba go bolela budget speech because of the no gore country ya rona e mo hard budget, so budget ya rona re mo yona e sharp because of rena di dikoloto tse dingata. Lekala la Afrika Borwa la kgwebišano le kgonne go hwetša kgolo ka diperesente tše 3.1 ngwaga ka ngwaga go tloga ka Manthule 2024. Go ya le ka tshedimošo ya Stats SA, lekala la tšweletšo ya diaparo, dieta le ditšweletšwa tša mokgopa di hweditše kgolo yeo e bonalago. Mabenkele kgoparara le ona go begwa a bile le seabe se segolo kgolong ye. Kgolo yeo ya go makatša ga se ya direga mo sebakeng sa kgwedi ka kgwedi, efela e be e le ya sehla go lebelletšwe go fokotšega ka thekgo ka lefela la diperesente 1 Manthule 2024 ge go bapetšwa le kgweding ya go feta. Seo se ile sa letela ke kgolo ya peresente e 1 ka Dibatsela 2024 le peresente e 1.7 ka Diphalane 2024. Go le bjalo lekala la kgwebišano le oketšegile ka diperesente tše 5.4 mo kotareng ya bone ngwagola ge go bapetšwa le kotareng ya bone ya ngwaga wa 2023. Bagešo re sa le amogela. Kampani ya dipese yeo e laolwago ke mmušo Great North Transport e lego GNT e lobile diranta tša go feta milione tše 300 mengwageng e 5 ya go feta. Se ke ka baka la go palelwa ga yona ke go šoma ditseleng tša go feta 200 ka profenseng. Go a re go le bjalo makgolokgolo a banamedi le ona a tlogetšwe ntle le dinamelwa. GNT e tšere sephetho sa go adima dikhampani tša private ditsela tša yona.
Khamphane ya dibese eo e lego ya mmušo Great North Transport e na le mengwaga ya go feta ye 30 e lebagane le mathata a mašeleng. Gabe alo khamphane e palelwa ke go šomiša ditsela tša yona tše 240 go tše 300 ka profenseng. Se se tlhotše tatlhegelo e kgolo ya mašeleng ya palomoka ya diranta tše dimilione tše 320 ga e sa le go tloga ka 2020. A mangwe a mafelo ao a amegilego gare ga gona go bala Seshego, Mokopane, Motetema, Giyane, Tzaneen le Makhato. Ba bangwe ba banamedi ka Polokwane ba ipileditše go bolaodi go tsena seemo ka bogare go bušetša ditirelo sekeng. Selo sa rena ke gore ga Molepo a thaba a re ne bus ene re namela bus e tee ye e tswang Makajang. Re ne dipase re tsoga re kitimela molatela re late yona pase ya go tlola ga Molepo e le ga mothula ngwana mogo le tee a eo. A dilo ba re tsamaiša ka dipase tša bile 25 years ba operate ka 25 ya dipase a kere jwale o tloa mowe mathabatha o rile o launcha dipase tše a boya re o tliše 75 a re dilota 75 a e bonale. Bolaodi ba khamphane bo amogetše gore go na le tlhaelelo ya dipese ka lebaka la mathata a mašeleng. Re le bothata ba dipase ka baka la gore dipase tša rena di tšofetšeng ya robega mehleng le mehleng. Union ya bašomi ya Satau e be e lla la gore khamphane ye e mollwe ka mašeleng. We've had several matches since 2010. We've handed over thousands of memorandums to the provincial government. That includes the Premier, the Provincial Treasury, as well as the MEC of Transport in the province to intervene and to rescue the entity. Kgoro ya tlhabollo ya ikonomi e re abetse khamphane ye dimilione tše 300 go reka dibese tše 120. Go sa le bjalo, uniti ya dinyakešišo e tsene fase go dira dinyakešišo mabapi le bomenetša ba taolompe ya mašeleng yeo go thwego e dirile ke khamphane ya GNT. Ba ditirelo tša tšhoganetšo ka Tshwane ba hlomile lefelo la masetlapelo ka toropong yeo go bea leihlo seemo seo se sa ješego diwela sa boso le ditiragalo tšeo di ka hlolwago ke madimo a maatla. Se se latela gore temošo ya legato la bohlano la mmala wa namune e namelele go legato la boselela la dipula tše maatla ka dikarolong tše ntši tša Gauteng. Bontši bja mafelo a bodulo le difatanaga bo sentšwe morago ga gore ledimo la tornado le hlasele motse wa Montana ka bodikela bja Pretoria ka la bobedi bošego. Moleledi wa ditirelo tša tšhoganetšo ka Tshwane Lindsay Mnguni o ipileditše go badudi go ntšha mahlo dinameng nakong ye ya seemo se se sa kgahlišego sa boso. At this stage, we are currently on the orange level, number 6, which is quite bad because it is then, flooding in many areas in the city, and we are monitoring all the low-lying bridges, the streams around the city, the rivers around the city. Yesterday, we had an incident where a tornado damaged some residents there in Montana. It was extensive damage. Trees were uprooted, like you mentioned before. Luckily, there were no injuries, and the unit or the complex that was involved lost the roofs in some of the buildings, but it was only the top floors that were affected. Go tsena dikolo go šitišitšwe ke dipula tša matlorotloro ka mafilong a mangwe ka profenseng ya North West. Dithuto di ile tša emišwa ka dikolong tše mmalwa ka baka la mafula le go phuhlama ga mananeo kgoparara mola barutwana ba bangwe ba sa ya sekolong ka baka la ditsela tšeo di senyegilego di hlotšego gore dinamelwa tša go ba sepediša di palelwe go ba iša dikolong. Ditsela dingwe di tswetswe mo North West ka ntlha ya megwalela, mme seo se diegisa phagikano mo mafelong a amegileng. Dikolo le tsona ga di a tsena, barutwana ba ne ba busediwa gae. Bana gompieno ga ba tla sekolong ka mabaka a ditsela le dipula tse di neleng tse di kana-kana tse. Re dula mo motseng ga gona ditsela tse di proper. The proper infrastructure so the drainage system whereby, as you can see now, it's flooding right in front of the gate ya school. Where do kids pass? Sekolo se se potlana sa Signal Hill ke sengwe sa dikolo tse di emilweng ke pula, mme dithuto di emisitswe morago ga gore dithulelo di wele mo phaposing di le mmalwa. Ra lela ka sekolo sa rona ke sekolo sa bogologolo thata. Sekolo sa rona sa nela ha rena di toilete, ha rena
dithulelo tsa sekolo sa rona di a hoha ya ka le bona le mo tlaseng e ceiling e wele re ipotsa gore ha e ka be ene e wele gona le bana mo tlaseng go ne go nna yang so selelo sa rona ke gore department e ska utlwela rona botlhoko utlwele bana ba rona. Lefapha la thuto mo porofenseng le ka ya fa le tlile go simolola ka go sekaseka ditshenyegelo kwa dikolong tse di amegileng. Bontsi jwa dikolo tsa rona di affectilwe ke pula e ntse ena ra tsa tshwetso ya gore tsone dikolo tse leng gore really di amegile re ikopela ka boikuelo gore di principala bagogo through obviously go buisana le di HB tsa rona gore ba emise tswelelo ya gore bana ba rutiwe ke ka mo re ntse that particular circular. Lefapha le ntshitse lekwalo le le gakollang dikolo gore di emise dithuto go fitlha mo bekeng e tlang. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Signal Hill gaufi le Mahikeng. Balatofatswa ba bahlano bao e lego bokomang ka nna ba diokobatši ba tsweleletše pele ga kgorotsheko ya masetrata wa Groblersdal ka Limpopo. Balatofatswa Frederick Botha, Simphiwe Khumalo le badudi ba bararo ba Mexico, Ruben Vidal Rodriguez, Guterres Lopez Alejandro ga mmogo le Gonzales George Partida ba golegilwe malebana le go thupwa ga diokobatši tša go ja diranta tša go feta dibilione tše 2 ka polaseng kgweding ya Mosegamane ngwageng o fetilego. Go kwagala gore ba be ba sepediša laboratory ya go tšweletša diokobatši. Molato o fetišeditšwe kgorongtsheko ya selete ya Groblersdal. Balatofatswa go tšweletša diokobatši polaseng ya Thabamonate ka Groblersdal. Maphodisa a re badudi ba Mexico ba be ba le ka mono nageng ka tsela yeo e sego molaong mengwaga ya go feta e 2. Bona ba lebane le ditatofatšo tše mmalwa go akaretšwa go gweba ka diokobatši. Ba tla tšwelela la mathomo pele ga kgorotsheko ya selete ka 14 Mopitlo. Gabiale ba ntlo leswiswi. Ditaba di tšwela pele. Sephetho sa naga ya United States sa go emiša ga lebakanyana thekgo ya kimollo ya meriana ya HIV le AIDS ya lenaneo leo le tsebiago bjalo ka PEPFAR le tšhošetša ditirelo tša boatšwa sehlabelo ba go katwa le ditlaišo tša ka malapeng go ralala le naga. Greater Rape Intervention Project e lego GRIP e re ditlamorago tša kiletšo yeo di šetše di bonagala sentareng ya bona. GRIP ile ya swanelwa ke go fokotša bašomi le megolo ya bašomi ba bangwe morago ga go lahlegelwa ke thekgo ya kimollo ya PEPFAR. Mokgatlo wo o sa dirego letseno o re ge go ka sebe le thekgo yeo ba e hwetšago mo dikgweding tšeo di tlago seo se tla dira gore ditirelo tše dingwe di emišwe sentareng yeo. GRIP ke legae la batšwasehlabelo ba go katwa ka go fana ka ditirelo tša thoba matswalo, seriti le toka. Setheo seo se thuša gape batšwasehlabelo ka go ba bulela melato, ditirelo tša maokelo, tlhokomelo ya ka morago ga kato le go fa batšwasehlabelo bao magae magareng ga tše dingwe. Le ge go le bjalo, setheo seo se itshepetše go thušo ya naga ya USA yeo gabjale e emišitšwego dikgwedi tše 3 e lego seo se amago gampe mešomo ya tšatši ka tšatši. Sehlopha sa dithulaganyo sa G20 se re se tla šišinya gore ditaba tša sepolotiki tša go amana le thuta lefase di ahlahlwe ke ditona tša dinaga di šele tša G20 go kgonthišiša gore mošomo wa G20 ga o šalele morago. Nakong ya ge sehlopha seo se boledišana le babegaditaba se rile Afrika Borwa e ithutile go tšwa dikopanong tšeo di fetilego tša G20 gore ditaba tša mohuta wo di ka rarollwa jwang lefaseng ka bophara. Ditona tša dinaga di šele tša G20 di tla kopana ka Johannesburg kopanong ya matšatši a 2 go lokišetša kopano kgolo ya mafelelong ya mongwaga go akaretšwa le kopano ya tona ya merero ya boditšhabatšhaba Ronald Lamola le dikemedi tša dinaga di šele le mopresidente wa melawana ya tšhireletšo ga mmogo le motlatša mopresidente wa European Union Kaja Kallas ka Cape Town. In terms of the geopolitical issues, I think we will be taking lessons from the presidencies of Brazil
of India and Indonesia on how we can manage this so that it does not derail the work of the G20. And a part of what we are going to be proposing to G20 members is that the geopolitical issues should be discussed by Sherpas, by the foreign ministers during this meeting and subsequent meetings of foreign ministers and the leaders themselves in November, so that the work of the rest of the G20 in the working groups, as you know, in the Sherpa track alone, there's about 15 working groups. So we don't want those working groups, their work to be derailed by a focus on the geopolitics. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fase. Theko ya dirafia e tieletše ntle fela le ya platinamo. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tie lehlakore. Le bošegong bja lehono dipapadi tša Betway Premiership di a kgatlampana fao ga bjalo di lego nakong ya go ikhutša ka lepatlelong la Dr. Molemela Marumo Gallants e etile pele ka nno e tee go lefela la Sundowns mola lepatlelo la kgale la Peter Mokaba Sekhukhune United ke tee le Amazulu ke tee ge ile lepatlelong la Mpumalanga papadi magareng ga Golden Arrows le Orlando Pirates e šuthišitšwe ka baka la pula. Pagesho di felela mo go polang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fao le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pule Rakgwathe Thobela. mogedi wa SABC madumesha go tša boso bošomele kgono re bona gabotse Afrika Borwa ka bophara ya pešhe kgonagalo tše dibotse tša dipula ka dikarolong tša ka Kapa Leboa go tsena bjalo ka dikarolong tša ka Gauteng go godimo ka dikarolong tša ka Limpopo Province magašo kgonagalo tše dibotse tša dipula ka dikarolong tše dintši a re tlhokomeleng la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše dibotse tša dipula di tla pešhe Afrika Borwa ka bophara di tla šiša gabotsena fela ka dikarolong tša ka Freestata go godimo ka dikarolong tša ka North West go fitlha bjalo ka Limpopo Province magašo a re itoteng ka dikarolong tše dintši ba tiro tša bosamagashe ba re tlhokometša gabotsena fela gore a re tlhokomeleng re ka ba le pula tše mmata gabotsena fela ka ba re menaga bjalo o le ka Gauteng go godimo ka dikarolong tša ka North West ga re otlela re tlhokomeleng pula tša dikgadima ba tirelo tša boso ba sa re lamoša gabotse ga bore a re tlhokomeleng re ka ba le pula tša mata ka dibe di farafarelwe ke dikgadima ka Kapa Leboa re bona gabotse lewatle le le tlhafilego ka borwa bodikela ba Kapa magašo a re tlhokomeleng ge re ya ka dikarolong tšeo la ka moswane ka Kapa Leboa re sa bona gabotse pula tša mata ka dibe di farafarelwe ke dikgadima magašo a re tlhokomeleng ka dikarolong tšeo go le ka ba goreng bjana gabele re sa bona gabotse kgonagalo tše maatla tša dipula di tla na gabotse tšeo di tla tlholago tshenyo ka dikarolong tšeo lewatle le le tlhafilego gabotsena fela ka dikarolong tša Kapa Bohlabela magašo a re tlhokomeleng ka dikarolong tšeo ge re ya go tša temperature e tla ba le lebotse go ma-Afrika Borwa e fela go fodile re boletše ka gore mara a pešitše ka dikarolong tše dintši o le ka Pretoria go laetša go fodile gabotsena fela kgrata ke 17 go tsena bjela ka Gauteng re bona gabotsena fela ka Johannesburg ke 14 go le ka Kapa Bohlabela gabotsena fela go laetša go fodile le gona kgrata di ka tlase ga 20 gona le ka Kapa Leboa le gona go laetša go fodile gabotsena fela ka dikarolong tšeo ge di re togela ka moswane le tla fiša ka bo Upington ka bo Calvinia ka bo Springbok go fitlhabela ka bo Sutherland e fela go laetša go ruthetše ka dikarolong tša ka Cape Town wena le go ka Gqeberha le wena le go ka East London re bona gabotse go taba go ruthetše kgrata e le 28
ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go ruthetša ga botsena fela ka Port St Johns o fitlhabela ka dikarolong tša ka bo Durban o tsena bela ka Pietermaritzburg go laetša go ruthetše ka dikarolong tšeo go rata ke 27 go ya ka dikarolong tša ka Gauteng go fodile magagešo go tšwa go nna ke re aowa e be mošate.